Менә монда булган инде сыерчылык неге ondan sonra tecrübe tabi ne uyançılık bu işte var ya bir iki kabiri var yani kadir izah kılmağayında ne Ziraatı Savxozunun son yıllarını bir bundan şeylik şartlığını var ya aşağı hesap koyganlar ya Bigzyanova Yelena Grigorievna degen kişi 53 yaşında ölgen şu ay hatırla kalgan meni Yine şartlığında yazılıp koyulgan yani tabi işke bile. Maşol onlar teki yaklarda Turjan bunda ne bilgaydı Kırgızlara kar bulgan düyeler bile türlü millet kişileri Ruslar da bulgan bunda Polyaklara kar bulgan buhalteri bulgan Polyak şol kirgen pribinli ubit ketip ko'rsatib Savxozuna taratып atkanlar bir iki gün içinde şundan sonra bilgenler ne уже поздно bulgan Savxoz taralgan bizim avga çıkanlar bir neçe kişiler Savxozdan çıkan nege izmege ötürneske meşhur gitkenler ikişirme niyagına türlü yaklara taralganlar indi. Şu yıl boyuna ibrak salıngan Savxoz bulganlar işlegen bunda su şaganaga şu munçalak uyul degen yılga var inanda şundan tüp su şaganaga onlar elek memunda bu yılganda aybet şagadır ya şişme kadir Savxoz yılgası eybatala elek bu işler basıya kadir bunda ağaç basqayında bütün yerde ağaç 5 hektarlı şeşülük yeri bu elek Biz hazır Rasim abi bilen Mo'yinshog'lar Ko'li yılgasında basıp turabız. Rasim abi bu yılganın tarihi turunda da aytib ketsangiz. Bu yılgada elek Lispranxoz ne salgayını Mo'yinshog'lar salatagan bolar. Ko'l minamında biyesi var. Bu biyesi qamında turadi. Mana biyesi var. Bunda elek bir yıl hatta şişmese kiyipken şişme bir kişi çıkarır mana orman içinden lager vaktinde sıyırlar yerip çıkıp gider bir yaktan geçiyor. Biz Rasim abi bilen hazır Sarmalay yılgasına barabız. Onu aytülleri boyunca bir Sarmalay Nükemmel şundan Sarmalay degeninden Sarmalay bulup kalgan dip ayteler yine şoy dip. Şirmişler zamanına bakıdır. Elek bunda bit tüp bizden yaklara kelip oturanda en birinci şirmişler. Mariler bulayında o. Mesela bu yıl şol Savxoz yılgası eybatlan bütün bu yıl bile şol şuna çıkıp taşka mesela Sarmalay yılgası. Sormalı artık komanda şu aytganımcha inşallah Ko'li yılgasını en taşadık yaktan. En andan kelip tutuşa. Bu yaktan tegindelerek Sulu yılga çıkıp taşa. Sulu yılga ansa orman içinden bir şep şagayna şişmesi orman içinden o kişi kavul. Biz hazır ikinci Olqulukka barabız. Ol babay şovata qoqqan jirge. Anın birisi bizden ortada kaldı. Yanında. Anın üstlerine ağaçlar oturtkanlar hazır kitilgen. Olquluk ikincisi mi yanında? Ne bizden qarşıda. Ol babay şovata qoqqan jir deb atalışı ikinci Olquluk. Ya şunda dik motor orunda ornaşkan. Ne edek bizim bu yak ana tigna Sulu yılgadan bu yağı yuvarıya yaskın yabladır ya pişenlik bulun buladır endi bu. Şundan kolxozda pişenlik buladır ya, halk da pişenlik buladır ya şundan.
Сабан туйы узуға бөтен халық шушында пишенге кубадыр ені, пишенне шул процентқа шабалар колхозданиге. Менә монда буйы буда uzun иттереп искертиләр пишенне. И шуны кыш көне ат белән ташлыйлар инде колхозга. Һәр көнне үзенең чаба торган урыны билгеле буладыр инде. Неге шул пишенне булны чабып, булны бүләләр инде процентка шул үзе чапкан турының кырыен халык үзенә чабадыр инде. Моннары халык күчәдер, түбән якта тоже булын бар безнең Иләбәр ягында. Шунда чабарга, у булны чабып битергәнче буяк кибәдер, аннары сабан туена барган шикелле кызлар агал чиккән агал якыптар яуып, ат белән гармуннар белән буякка киләләр, пишән әйләндергә. Бер көнне әйләндереп, аннары икенче көнне җыялар инде пишәнне. Ул пишән әйләндергән, пишән җыйган көннәр сабан туе шикелле буладыр инде халык. Булын шыбыр биткән бала чагысы не бөтен халык шунда буладыр инде. Безнең авыл тарихында телгә алынганча, Олан елга ягында иске дигече һәм яңа дигече елгалары бар. Элекеге уллардан яна ишту буенча менә шушында дигет кайнатканнар инде элек. Элек бит не дигет авыл хуҗалыгында иң кирәк инде нәрсә булган. Һәрбер ат җигүченең арбаның артында агачтан ясалган дигет чиләге буладыр иде. Асылны бирелер. Шул дигет бик күп кирәк булган, шуңа күрә шушында дигет кайнатканнар инде. Бу яклар урман булган элек. Шуңа чыршы нинә кайнатканнар дип әйтәләр, чыршы кайрысыннан. Бу бит сагыз бит нәмә, пример, чыршы ылыслары сагыз, шунда мә кайнатып иткәннәр. Оста мәмдә оста никтән теге ясалган урыннары да бар яны. Әле һаман да җирәк беленә ул. Шул кайнаткан урыннарында теге пич ясаган урыннары.